I nā te pai o te timatanga ke o Te Marama Puoro i te whakarewatanga ke a te pēne takirua o Dillastrate i ētahi waiata reo Māori, reo Pākehā hoki. Ko Henare ka rao ko Tim Driver, te tokorua o tēnei kapa no Ōtautahi. I te rangi nei, i whakaputaina tā rawa waiata hou ko I'm Crazy. Kei a mārena mane tēnei pūrongo. It's the way you gotta go, it's the way you gotta know, it's the only way to flow. I just can't control. Ko te kimi i te maungarongo ki te tangata te kaupapa. Heoi ko te rangi e titi nei ki te ngākau o te kaiwaiata matua o Henare ka. It's very heavily based around our live presence, so everything we captured was live. We try to do it as authentic as possible by being the ones who actually, spend the time making sure we got our parts right and taking it to a producer who could do the job. And I'd say it's definitely on the poppier side of things, but we're very proud of it. Ko I'm Crazy, te waiata hou nā Dillastrate, he wāhanga ia o tētahi kaupapa nui ake e whai wāhi atu ai hoki, ko te reo Māori. We're planning on releasing an album at the end of the year and planning to also incorporate majority of the music has been in Te Reo Māori, and we released a single at the start of the year with the awesome Tiki Tane and just boosting up for this one. I tērā tau, i aro katoa a kā ki te mahi hei kai Puoro, ka wehe i tāna tūranga hei kai ako mahi Puoro i te kura kōhine o Rangiruru. Yeah, I miss the kids every day. I miss the interactions. I just miss the ability to share what I have. And but look, I took on the kaupapa of being a full-time musician, and it's gotten a lot busier than I first originally expected, which is amazing, and I'm just very fortunate to be able to be doing this full time now. Aku anei a Dillastrate ka patu i te huarahi i mua i te putanga o ētahi atu waiata hou o te kōpai waiata anthems 2023 anō hoki. Mārena mane, te Marama.